Ayo. Set. Wih. Good. Halo teman-teman, kita akan belajar store tunai ini. Masukin kartu. Nih, pegang dulu di. Udah, ini. Bahasa Indonesia. Lanjutkan. Nomor PIN, Bim. Ya, Nomor PIN. masukin. Ya, store tunai dulu, store tunai. Nih, Lanjutkan. Ya, masukin. Gitu. Ya. Ya, kamu ngomong. itu dia. Bye. Kita parkir lagi ya.